Idemo u posjetu obitelji Škrlec u Zaprešić, jednom od dobitnika našeg IKEA makeovera dnevnog boravka. Petra i Dario imaju sinčića Franka od 2,5 godine i upravo su uselili u novi stan. Kako to izgleda, idemo provjeriti. Dobar dan! Dobar dan! Ja sam Kristina iz robne kuće IKEA. Petra, drago mi je. Drago mi je, Petra. Ovo tu je Franko. Bog Franko, kako si? Dobro. Izvolite, slobodno učite. Hvala, hvala. O, dobar dan, dobar dan. Ja sam Kristina. Dario, drago mi je. Ovaj stan je vaša životna investicija i više za dnevni boravak nije bilo sredstava za uređenje. Pa otprilike tako nekako, tako. A koje boje volite, koji stil preferirate? Pa volimo uglavnom da su nekakvi svijetli tonovi, veselije, nekakve boje, pastelne, ajmo reći, tako. Što vas smeta u dnevnom boravku? Smeta nas što nedostaje dosta detalja, nedostaje nekakvih boja, malo života po zidovima. Znate da karticu koju ste naručili online ovdje možete isprintati? Ok, super. Aha. Idemo sad kod naših cura Petre i Ivane. One crtaju vaš dnevni boravak. Bog cure! Bog cure! Mi smo mislili da bi vama odgovaralo recimo high gloss bijela. Da. Sviđa vam se? Super, da. A šta kažete na ovo? Kombinacija? Odlično. Mislim da je to, da se malo razbije ovaj sjaj, da bi ovaj uzrak bio odličan. Super je. Što se mene tiče, to je to, odlično ste izabrali. Odlično, drago mi je. Bog cure! Sada idemo tamo. Ali prvo ćemo uzeti kolica. Svega nekoliko sati dijeli obitelj Škrlec od novog dnevnog boravka. Radovi kreću. Makeover je završio i sada čekamo naše škrlece. Dobrodošli u svoj novi dnevni boravak. Isuse Bože! Super. Super je! Što kažeš, Petra? Isuse! Super! Odlično! Odlično, super! Meni se jako sviđa. Svaka čast. Odabrali smo za vas ovu Besta TV klupu, tako da imate dodatno mjesto za odlaganje, ali i zidnu kombinaciju Besta sa 3 različite fronte, a mislim da se tebi ova najviše nekako svidjela. Je, super je. Dođite isprobati vašu novu sofu. Izvolite. Hvala. Valentuna sofa, moderna i modularna, a ima dodatno spremište ovdje ispod sjedišta. Super je. Toga uvijek fali. To je vrlo korisno. Da, mjesto za odlaganje stvari, toga nikad dosta. Obiteljske fotografije, stavili smo na ovaj zid tamo. Kako vam se čini? Meni je ovo odlično. Evo, drago mi je da vam se svidio dnevni boravak. Uživajte u njemu. Hvala, sigurno I hoćemo. vidimo se uskoro. Može u IKEA. Tako je. Pozdrav. Pozdrav. Doviđenja. Bog.